I have 3,000 nang thmai manta lightly come blingit tegane ke blingit pada kadai ba ora ba ya bunjai kitiar tegane gane kata ka office yung blingit ma pai kitiki blingit kata let's go get a certificate and get it tested mulia pollution ka baik am ba nang ko plus chikai Hello. Man cups nyo no. Okay, Tata. Ma, become delivery partner and earn up to 30 to 40,000 monthly. What does this Blinkit do? Customer के लिए क्या चीज़ का सर्विस है ये? सब कुछ है वेजिटेबल मीट अर्निंग्स कैसा फिर इधर उधर तो बोलता है 30 to 40,000 पर मंथ ऐसा है What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ya, leg belana kenyonta. Kini helmet jong ah. Ya lo rada kanai mendas ni. Te ngani sime ka certificate nang thina pollution ba certify ka ka jongi makalong banle umdi kalong banle umshat. Na banta ki ba te ngani sina kamai ka pollution office ba jo ka poru. Usnyo nga ula he ajrang sorry tinggal likap usnyo sunan hapon nang thamai hi te sat besat bike चलाएगा आप लोगों को बात करेगा तो चलो जाएगा अभी kani kadi ka among dan purpose you ni ka video kani ka video ka ba just going on about my life kum tu man kasngi te mantangan le stage po nang thamai I have 3,000 nang thamai manta lightly come ngan sim ka pollution certificate jang ka nang tangan le asaka neka pollution ya ka baik nang tangan select get rich sekiniki pollution hakli jang la jang hasnyo te ngan dadap nang tu pa we'll see what's the interesting topic we get to talk about with you guys let's go guys pai manta tang kumniru la blokan kan ni Nasali kimun man pulang cherry blossom. It's going to be hell of a chaotic traffic for the rest of the 2 days. Damn. Everybody's breaking rule. Why not me also? Ni lang bapoy siya ya. Doesn't even look like polo. Saya komen saya pisian tu biar pej ke ilang na kani kumpulo. Lamadan di Jaka barang dan heavy construction gitu di Jaka tiap lem nangong para lam di Jaka syathe chapo asami ai Nani telah kamlan tu ngiya nak po St. Mary's song no entry na blingit pensuk ka teknologi mah yang ki brio mentah tela da film patte biya kata ka blingit ka bambut iu kata ka blingit kalong kum kaneka Swiggy Zomato kalong tu hi tegane ka blingit pada kadai ba ora ba ya bunjai kitiar mentah fikwa diapers fikwa dawai fikwa mamtip dawai te tede fikwa kabakwa groceries kwa kidai ki pan kwa ki babun phimdan kamsu ban le chyo phimdan kamsu ban le long da pijai tu kan da phim smart te bha balai na mar siu kai ki tax you siu kai service you siu kai platform fi marat mareng kiในจากการพูดถึงก้าเพื่อชะกาจันพูนหรือพูดแต่สกัดมาพี่กันแต่บรรณาชิมเตยากาบะ emergency ยากาบะมันเสียชั่วเตงละบันยูสันเลยแต่ลังกาบะละเตบาบันไน because พี่สิวกายกับไอกาฟีสบมดันกำมันสิวกายกับนังละบายาชิตัมsejaka sedukan man bong te ban Shanghai yang ban tiet standar sa in the middle of nowhere with good network te biang order kumta handai shani fin mi tang asurok fin mi tang ni ante ayo apa ki jindan kam te ma kasurang na pihak smart banyak kampaji Indian lada dan ki jing tiet ki bakam jenjar banyak ani kai latang kata kasngi ni le eng khti menne kadang dum pangat kumner ha mentah pangala the shit menne kar kom dum hi kum tu kum ban slap
Mentah kalau ada shit. Kini. Hey. Tadi gidos kibarim baca. Apanya sangka yang kan abi gitu sia. Nado benai nado benai nado snam raja rafuar ngamju malai ya kanika Amazon best re Amazon no kembali skol kum tu menjua walnya kendodo sebam tefen ya share tefen ya bam ja dukan ye ya dadap kam klo lai li chang sini li chang stay kajing song golf lite ka ba muka mo dem ke peneng pere kala dum biang oh bapre bap. Heal the world, make it a better place. Weng, weng, weng. Tang mana-mana ni keren itu ke blink it. Tang lai i biang sawai. Akan belai gini nang etre kani ka company blink it. Bisa kena IBP ni ke video gibaya ko akam be dan arsaka dan sobha. Lada mi aku atre Swiggy Zomato dan mi aku atre Amazon nya pendan kam tu ka arsaka da ka batrai apa blink it. Te kani kamde ka promotional video jong kani ka blingit te kani ka siong ngasiong gumtahi mo ba kaya ha bat kani ka topic bangaya ya mentanang ni mde ka official topic pada lang just something to conversate but pisya ngasiong ya piamut mo asa siu nga ka blingit. Let's go. Kaha se jayega kaha se bolega. Ay wow damn bro. Rich. Tak kan pelanyakan. Oh, lidang paap. Oh, it's ambulance. Let's go. Oh, ka kunci ni. Ni ngima. Cakap ni. Oh, kani kan kata ka office yung Blinkit. Mampai kita ki Blinkit kata. Blinkit. Oh, nice. Ap sibet nga selik kali information nga nagiti kena na benta sa pisya gi BFP ya gani ka video mo. Yaisha. Temen kan larung gani ka lum so pho lum ding so whatever. Oh. Far away. Oh sorry. Makamakan santi far away. Kede ka cafe temai. Di kani kalau nong sejurang lu mam las tangwan kali air bapecah dia kani tanah ke kerteng lumpang ai lah jauh slap tanah ke kerteng lumpangan deh hoki kan pangan oh ngaso burung liar stotit so pangan halan han umong tu ngalatieng ni untan I was squeezing my rear brake and I can feel I lost a little bit of traction pada ila apoy. Let's go get a certificate and get it tested. I'll go pay the big bill first. Kalai spa, lipo, something tahi. Kabay test ya for drinking water. Dengan namring video dah ni apa because it won't be good. Dia ngalak dam. Pada uslap gay. Melihat polisi ke baik. Anginnya. Saya kan hutang bombrung. Iya. Apa coba nang bom plat-plat. Ai tu pun dia. Benci kai. Larang yang dia. Ya kam kai ni Islam mas Islam lai rang yang no. Pak ni. Takut. Tersyuk dengan shufur nak ETE. Dos zengai bakap senyo. Ngam tarai rai tigain pick phone nomor ba. He's very busy. Mandalay mentarang ate bahab ab arlan lailan. Arpali laipali sorry. Hello. Hello, hey bro. Apa?
bro ngadan hapo nang temai menta te bro ngan man kap snyo non ta te men yang ong ipisia bangan try bangan keli ya kita sia ki balik bling it ngakak bangan keli ni kita sia exactly what exactly is kan ka bling it ya pisia apa punya situ bling it become delivery partner and earn up to 30 to 40,000 monthly. I'm just going to ask bro. Required document, address proof, blah 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 blah. Hello, bro. What kind of service is this Blinkit? कैसा वाला सर्विस है ये Blinkit? मतलब? What does this Blinkit do? Which service does it provide? ये तो मतलब अर्निंग सिस्टम है. No, मतलब कस्टमर के लिए क्या चीज़ का सर्विस है ये? मतलब कस्टमर के लिए इधर सब कुछ है. Grocery, chips, vegetable, meat. मतलब जोमेटो स्विगी के जैसा काम करता है ना. मतलब ये सब खाली मतलब ये जो क्या दवाई फवाई भी मिल सकता है. वो तो आप एक डाउनलोड करो. हाँ को भी अच्छा मतलब ब्लिंग क्या वो ब्लिंग ऐप होना पड़ेगा ना जोमेटो स्विगी के जैसा. अच्छा अर्निंग्स कैसा फिर इधर उधर तो बोलता है 30 to 40,000 पर मंथ ऐसा है. तो आप लोग कैसा एक ट्रिप में कैसा कमीशन मिलता है? मतलब वो तो डिस्टेंस के ऊपर में होता है. हाँ डिस्टेंस के ऊपर. और डिस्टेंस के ऊपर में मतलब जब सामान सब कुछ मतलब जस्ती हो गया भारी हो गया तो दो आदमी राइडर होगा. 2 आदमी हो जाएगा एक लोकेशन में. मतलब आप लोग इधर से जोमेटो स्विगी तो इधर उधर जाना पड़ेगा ना. तो कल इधर ही होगा. मतलब आप लोग का मेन सर्वर इधर से तो जब ऑर्डर मिलेगा तो आप लोग इधर आना पड़ेगा. अच्छा तो मतलब आप लोग पिकअप करना पड़ेगा दुकान से या नहीं सब कुछ इधर ही जियो मार्ट के जैसा मतलब. अच्छा क्योंकि आजकल देखता है ना बहुत ऊपर से भी हम यूट्यूब करता है ना तो हम लोग का ऑडियंस एजुकेट करेगा ना क्या है ये Blinkit. शायद ये आप लोगों का फ्री प्रमोशन हो जाएगा ना. चलो थैंक यू अंडरस्टैंड खासी. No, I just roam here and there, go about my day like that, just daily observation things. Okay then, thanks a lot. Dia paralak susina pre bangami kasi hang tu ban keren tang bau kasi udan ya jan namang ladap keren itu. Dakar mentan dia kai ke bawang masa batai fi ladap kapsnyo. Pet saya nga pangalik kapsnyo. Te jejai mo long ki bejejai. Biasa nih jaga kapsnya parking rudan. Ladies and gentlemen, lebih tak kilan deh. Bro. Yang bos ready. Nak ready bos. Waiting bos. Sementara dan ni first born. Ya, kamu bilang. Hai bos ngau biang. Hey, biang am? Tetap. Sedang. Dia born ni bertaf taman kapsnya. Dia buat kapsnya soal born. Pergi bisnya saya sepang. Bisnya saya sepang. Lakai. Targets such as military bases and chemical plants may be advised to evacuate. Share some dia. Thank you so much. Tata. Nang happy. Ma nang song. Ini rasa fresh tak kali. Tapi gini Sam's Beauty Hair Salon. Te ya ke bang ong ipisia. Bangan sa batay ipis pangata ka Blinkit. Andala adap cups nyo. Te kum gini ki bang ya keren mana gitu gidi ki
delivery associates te kita sia kinsa yo hapo ka app ka jongki kinsa wan man deliver ya kamar ka jong pi te ya ka jing kamai ya ka jing kamai pan ya ka ne ka jing kamai te hang thi ki ong ba ka earnings ka ru kam yo ka jong pi ka song ka distance ra te ki ong da lakhya than ka chibo jong wei customer lakhya than kamar labun than kamar ki ong ki hab bisa assign arngut te mon arngut ki hab ban lej na banta ka tu ka ju ka delivery ka ju haju location itu sia ki ong ba ka song ha ka jingjingai te kadang jingai kata kadang kham ram ka door delivery long ka door commission sorry ya ki te lada fikwa ba fin yo jingte ba kham banya phila ban lej ha ka tu ka office ka tu ha fa kate ha fa brigade kama ba ikani gamadan yoring hab hau ka building badan ka tu ka geo office te menta kabun ka lat kabun ka lenti ma menta tang sudan ka arsaka te gamot ka lat ka lenti ka bubun te ye kitu ki ba kwa ban kamai kane gadi ka lat kamai thmai ka jong pisya te ngam tep yo nang na skundu kum tu gitu sia surak nama bang lai i menta lakat no sngi syu